مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هال من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحميم الذي يا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دما جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من نظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحميم الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فما لعينيك إن قلت اكفر فمتى وما لقلبك إن قلت استفيك يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحميم الذي يرجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم. لولا الهوى لم ترق قدمنا لا طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حب
أبدا ما شهدت بي عليك عدول الدمع مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحميم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتفى وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهار على خديك والعنام نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى يا لائمي في الهوى الأدري مادرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنعسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محدني نسألك لست أسمعه إن المحبان العذال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي الشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مراتب السوء ما تعضد من جالها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي الخالق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا خالق كل من لي برد دماء من غواياتها كما يرد دماء الخيل باللجوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع آمين لي برد دماء من غواياتها كما يرد دماء الخيل باللجوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي على الله لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن القاضي وأصول الإمام ثم إلى الإمام السيوطي ثم إلى رسل هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-babu thamina asyara. Nikah. Sadis. Al-babu sadis asyara utawi iku bab kang kaping 16 fi dzikril malaki ing dalem nerangaken malaikat alladzi yadkhulu kang bakal melbu sapa si malaikat bakal melbu al-qabra ing kuburan oleh melbu qabla mungkarin ing dalem sadurunge melbune malaikat mungkar wa nakirin lan pertanyaane nakir malaikat mungkar nakir. Ruwiya dan riwayatakan an Abdullah bin Salam saking Sayyidina Abdullah bin Salam rupane dawu yadkhulu 'alal mayyiti malakun qabla an yadkhula munkarun wa nakirun. Yadkhulu bakal melbu 'alal mayyiti melbu ing atase mayit sapa malakun malaikat qabla an yadkhula ing dalem sadurunge yen to melbu sapa mungkarun malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir. Sifate malaikat niku ya talaklau kang mencorong apa wajuhu wajahe malaikat. Malaikat sing sadurunge mungkar nakir niku oleh mencorong kasyamsi koyok dene srengenge. Ismuhu kang utawi asmane malaikat niku nggih niku Ruman, malaikat Ruman. Yadkhulu halamal bu sapa si malaikat Ruman niku alal mayyit ing atas mayit. Thumma yaq'udu nuli kari-kari lungguh lenggah sapa si malaikat Ruman. Bab nika nerangaki tentang masukan malaikat Ruman sekak dima malaikat nika tugas tiring Allah Subhanahu wa taala masuk sebelum masukan malaikat mungkar nakir untuk mencercar pan berempan pertanyaan dekah
mayit sebekal etanya akin. Tiba ada malaikat lain sekak dima mencorong wajana engak serngingi engak matahari nyaman malaikat ruman tengere. Beda salah situ kiai ning Pasuruan nyaman Mas Ruman kinika. Nah, malaikat ruman ni ka masuk dekat si mayit thumma yaq'udu toju. Nah, apa nih tugas malaikat nika? Sebelum malaikat mungkar nakir nika atanya semua nakoen, maka malaikat ruman nika bertugas untuk ngak ke mayit. Cek bahwa anda sekejaki bekal beda orang beda malaikat se atanya kereng orang. Are muqaddiman acara muqaddimah karo da ada pemanasan Pak. Nah, bon pokale tanya akhir sekejaki. Jadi soro ngak si mayit nika. Bana berbuat apaan bila ning dunya? Ngak. Mumpung durung dateng dikir ya. Mungkar bagian atanya, nakir bagian nokoler ya. Wah, prai kompromi, antibody rewis. Tak bisa ya cek kompromi malaikat dua nih kah. Bila lopot siapa ki palu pon le riwayat ki palu na malaikat mungkar nakir nih kemon saumpaman eyateng bi makhluk sebadan makhluk dari awal sampai akhir, maka sebadan makhluk ini tak bakal mampu ngangkat palu na sera malaikat. Ari saya toko lagi nih Pak. Na'udzubillah, termoga pada selamat. Fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat ruman lahu maring si mayit, uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Uktub nulis sapa sira ma ing barang amilta kang wis nglakoni sapa sira min hasanatin bayane ma min hasanatin nyatane saking kebagusan wa min sayyiatin lan saking kaelekan. Catat ya, ngake kebagus nabaan catat, kecuban nabaan catat kia. Tugas sama malaikat nih kan. Malaikat sebelum malaikat mungkar nakir nih. Catat apa selakon nabaan selama odin atas dunya min hasanatin wa min sayiatin. Bagus catat, cubaan catat. Semoga madrasah ini ketamrin. Kita ujian ria, orang tamrin biar. Benapa dina biasa madrasah ria? Sabto. Nah, Sabtu ini pada tamrin supaya lemes. Litamrin untuk melemes supaya terbiasa. Maksudnya madrasah pada tamrin, pada ujian sekejaki. Ujian pertama, ujian wusta, ujian akhir. Imtihan awal, imtihan wusta, imtihan akhir. Pada ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Ini menentukan deki ini. Mereka setiap satu beri tamrin, soal. Beri pertanyaan demi pertanyaan supaya dekik ning akhir mon menjelang ujian supaya terbiasa ponana jawab dari pertanyaan. Nah nika malaikat nika abri tamrin dia. Uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Catat apa selae lakone be ning atas dunya baik kelakuan gelak hasanah utawa sayyi'ah, bagus utawa coba. Fa yaqulu mongko ngucap sapa si mayit lahu maring malaikat ruman. Bi ayyi syai'in aktubu, bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkawis perkara aktubu nyatet kula. Aina kolami, aina niku pundi kolami utawi kolam kula, pulpen kula, wa midadi lan mangsi kula. Nah cuma malaikat nika si sera mayit nika katanya dia malaikat. Jangan lek soro catat apa saya lakone catat sareng napa malaikat bi ayyi syai'in aktubu aina qalami wa midadi ka'amma pulpen kula ka'amma mangsen kula wa diwani lan pundi niku kertas kula buku catatan buku kula diwan kula tandi pulpen malaikat kula tandi
kertas untuk nyatet, kula tandik mangsi untuk nyatet. Catet sareng napa nih jaring kula tandik pulpen, kula tandik mangsen, kula tandik kertas untuk mencatat. Fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat ruman lahu maring sing mayit, rikukah utawi idu sira iku midadu kamangsi sira. Coba naba anja kebai mangsen. Dan malaikat mon mangken coba kebai setip kebai gosok. Nyatet kelero. Tak ada setip coba. Ya bulong ngapi buku dah. Ya jimon madrasah. Macam lah tak reken bi kupan. Mun SD, SMP, SMA wo kena tepan lain, tepan pulpen lain, tepan petelot lain, penggaris beda. Mun madrasah atas saya kreksek. Tada setip pe. Mun kelero bareng. Aku neki ya coba aja. Kebaya gosok. Kuaku neng kuburan. Fungsina copan kebaya mangsen. Mun mangken ki banyak gunana copa ki nangan. Kebecen melecen bareng ja. Kan copa ki ya. Mun ada copan masuk lecen. Omong rela maksudnya kan butuh copa. Cek rok jorok ra sak pasaan ben. Ngan melebu jarum apa bola ada jarum kan bi copa. Bu melebu je pokon butuh copa pokon. Mun ada jawaban masuk lebu. Bola aja lah kan Pak. Bola aja lah mun ada jawaban masuk kan tak lebu. Makin ki beda gunana coba aja. Ko be melebu ruang, melebu bola. Sebarang can melecen bareng kening ke setip multifungsi coba nih kah. Bisa berfungsi sebarang coba nih kah. Badai kancakul. Yolok bung copa bila kana. Yolok bung copa. Tanya ki bi kiai, bi ke ma'ruf. Bi ke ma'ruf arifi. Apa kon kok diceluk bung copa aja. Geleto nak kan. Kula jawab apa kok diceluk copa iku. Arab pecop deh. Dadi yolok kecop je ya Allah. Macam cek juban pah yolok copa. Cek sengarepan mun ngelakop orang nikah nggih tak oleh saungkun mun orang tak nerima haram hukum orang yolok bung copa wala talmizu bil alqab cek sampai ngelakop orang nikah ben seroben bisalismul fusuku ba'dal iman tak oleh ngelakop orang nikah emat biasa nah mat kancot ya emat beda kancot ta orang tak gelem aja beri lakop ngak nikah thank akhirnya tanya ki apa duka seneke kula taoning apa ben lho tau kok anu polan acopato oh mereka yo bung copa bene bung topa bung copa copa aja lah itu aja lah ki ngulunyok copa neng bulan pasah tak mau betal walaupun popolong bisa main kor siapa keluar montronge nomong ngenom copa popolong jawaban ngulunyok kor siapa keluar menapa keluar betal bahasana copa oh tapi copa senajis walaupun beda dalam tak keluar tapi copa najis betal deka pasah tak keluar yang cuma sampean melat saya luar sampai geres samane sebeda karena or sahur gelek kita bersihin sampai beda rasana ya betal bahasana nyaman nginom copa menarja nggih nah jadi copa nika egebay mangsen wa qalamuka utawi pulpen sira iku usbu'uka pira-pira driji sira iku usbu'uka driji sira zaman asabi iku usbu'uka driji sira pulpena grigin benje gawe pulpen dedel toles boleh
Mbiyen gelem malaku. Karo dedel tok riya, dedel kengangan tok tok. Ala kone ngebang. Mitong pesero ngalak coba nakake mitong peser ya. Makin ki kene gobe sebarang kok coba aja. Mitong pese coba. Sebarang pokon. Muang bili saya kopeng lebih coba. Coba saya boceng geng. Bilis mau nalebu, busobu, awak keruak, apa mau keluar bilis bin apa? Coba ngalaki coba. Bilis bi tak betah pak. Yang diboceng, yo boceng yo panas, jadi tak betah keluar bilisnya. Orang boleh bilis tak betah. Nah, krikin kebe pulpen copan ini kebe mangset. Fayaqulu mongko ngucap sapa si mayit. Ala ayyi syai'in ing atasin pundi-pundi ni perkawis. Coba reng dek malaikat ajawab ya abasa. Dadi maknane ya abasa. Mun sarkasaran fayaqulu mongko ngucap sapa si mayit ala isyain ing atase endi-endine perkara suwi-wiji aktubu nulis ingsun. Berhubung ngajawab nyeritakake mayit nika abasa. Nah seneka-neka nyaman adab ta'adduban dek ka malaikat aktubu nyatet kula walaisalan boten wonten liniku kadue kula napa sahifatun buku walaisalan ora ana li kadue ingsun apa sahifatun buku walaisalan boten wonten li kadue kula napa sahifatun buku kula tandi buku malaikat mun coba cek kebeter bedeh kriki kare nyaman mele lho tulis ada napa de PEP napa tulis ada tanah napa tulis ada kamen nikah. Kalah mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam narosaki nyeretaki nikah fayaqta'u mongko napa niku ngethok sapa si mayit fayaqta'u mongko ngethok sapa si mayit min kafanihi ngethok saking kafani si mayit kit'atan kelawan sak kethokan fayunawilu mongko merkoleh sapa si mayit hu ing kafan. Fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat ruman hadhihi utawi ikilah napa niku kit'atan iku sahifatuka buku catatan sira faktub mongko nyatetto sapa sira. Oh ben mun bingung nulis apa kalak kain kafan ketok sekone mare ngamar karena punya perintah soro ngedok ngalak kitatan seketokan sekone ya toraki ke malaikat kadin tu malaikat hadhihi sahifatuk faktub arya buku catatan untuk nyatet kakek faktub setia catat jokeng mayit semua ngeyel semua nyoksok kekek bina apa malaikat kula tandi gunteng jok seng gua malaikat joknya tanyaan tok ben yang diakal ki atanya ketok abi apa ketok bi apa ya tak tahu ini ada keterangan ngetok ya pokok ngalak recar secaretan dari kain kafan aja ya catat ponan hadhihi sahifatuk faktub hari buku catatan untuk nyatet amal kakek faktub setia catat marhaba engki malaikat perintah ada durung mungkar nakir ya karena beda jedah nih keginangan ki beda jarak antara malaikat ruman sareng malaikat mungkar nakir nih kayak beri tamrin kinangan beri latihan pertanyaan kinangan pemanasan deh ki durung dia durung pertanyaan saya menakutkan antara selamat bi tak selamat nih gede ki nika pulpena si mayit kila dari apa pulpena dari kriki mangsen dari copa buku dari kain kafan. Nah etunya nih juga bisa gawe pulpen Gusti Allah ada bu dalam surat Al-Kahfi
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan, seandainya air lautan engkau jadikan tinta, mangsi untuk mencatat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kebala wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya lautan engkau jadikan tinta untuk mencatat kalimat ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun tasik sampai asad beda boleh aingah pan berempan tasik sampai asad, maka niscaya sampai asad pan berempan kali tasik gila untuk mencatat ayat kebesaran Allah, tak mungkin mampu mencatat walaupun tasik gila asad pan berempan kali untuk mencatat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pepohonan, kajuan seber di atas bumi engkau jadikan aklam, engkau jadikan pena, air yang di lautan engkau jadikan tinta untuk mencatat ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai gundul pun kajuan, sampai asad pun tasek lautan tak bakal mampu mencatat ayat kebesaran Allah Subhanahu. Kira-kira kenapa ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar? Tasik kah? Enggak. Langit kah? Enggak. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bene tasik, bene langit, bene bulan, bene areh, bodoh selwira aja diri nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang mensifati sifat kanjeng Nabi Muhammad sampai gundul kajuan, sampai tasek, sampai kering asad lautan, tak bakal mampu mensifati sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda kebesaran Allah sepaling raja bene gunung, bene tasek, bene bumi, bene langit, bene matahari, bene rembulan, bene bintang. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ayat kebesaran Allah yang kita pakala habis itu. Anta syamsun, anta badrun, al kaunu isyaratun wa antal maqsud. Dunya bangsa esen ini adalah isyarah, wa antal maqsud, sedangkan kanjeng Nabi saya tocuh tining Allah Subhanahu wa taala. Teti langit bentase, bumi bangsa esenah, langit bangsa esenah. Apakah habis hitung tanda ayat kebesaran Allah Gusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bareng pun si mayit ni kampun neremah dari malaikat, hadhihi sahifatuk faktub. Arya tau oleh Arya buku catatan, Arya saya kebe nyatet baan kain kafan ni gua sing gawe buku catatan. Nah, perlu nyatet-nyatet nih gak perlu. Termasuk catatan dalam wasiat. Sunnah hukum apa? Setiap tedung sampean sunahki nyatet seberkaitan kelaban wasiat. Setiap tedung, karena tedung ini kekancana mate. Takut terus tak jaga tedung. Jong, kau andi otang, fulan bin fulan, catet. Kau andi sanggupen andi otang piotang ning fulan bin fulan, cong kok ning tuku ruwa burung lek yo otange kabeh catet banyak catetan lah. Jangan sampai tak catat nih kak. Dan catatan nih kak sangat dianjurkan, bahkan sunahaki setiap tedung sampean nyatet wasiat sabak bebener bental lah. Coba sampean pernah seneka soro catet. Nah, cecil catet. Latihan dari mangken mumpung durung ria mulai gelak kulakku sampai setiri berapa kali berapa ayat baca Quran catat centang tuh Al-Quran centang, sholat berjamaah centang, sodako beri tulisan sodako marsineka ngaji sekema saya centang mau saya centang berarti lakone sholat centang, oh iya
Apa boleh? Baca Quran, yuk centang. Sedekah renje, teh centang. Parak telasan nah. Bingung ki ya. Lah mulai catet-catet ngene ke setiap saat soro jongo. Apa ya setek lakonen bingkok gelek ya? Waduh. Tak ngajing kok beri. Wah ya Allah rugi. Aduh, tak baca Quran kok beri saare. Burung apa teh centang. Nah, menu. Benih menu makanan tapi menu kehidupan dewa. Perlu catatan nggak nikah. Berapa kali syukur dekat Gusti Allah, berapa kali maca takbir, berapa kali maca tasbih, berapa kali maca tahmid, kalaban alhamdulillah, berapa kali maca takbir Allahu akbar, berapa kali maca tasbih alhamdulillah. Gimana tak sekali? Alhamdulillah jemun every orang buru alhamdulillah. Muka pangeran tato alhamdulillah sekali. Nyok kalaban ya kebuka alhamdulillah. Nyok beri nagalampi alhamdulillah. Ngakane bojone orang alhamdulillah. Adrepen nanti adrepen si alhamdulillah. Bajan setiap saat alhamdulillah nih Kak. Mari salat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nang alhamdulillah alhamdulillah. Amo ci syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Pon. Catat ponan. Ada tamrin dia. Arya pulpena, Arya mangsena, Arya kertasa. Faktub catat. Fayak tubuh mongko nyatet sapa si mayit. Nyatet maing barang amila kang tau ngelakoni kang wus tau ngelakoni sapa si man sapa si mayit. Ngelakoni fid dunya ana ing ngatasé ing dalem dunya min khairin nyatane saking kebagusan. Catat kebagusan salat berjamaah, ngaji, darusan, taraweh, catat kabeh ada selopot, sodako, silaturahmi, wah kebagusan kabeh. Catat kabeh ponan. Catat kabeh. Fa idza balagha mongko ari kalane wis tutuk sapa si mayit. Tutuk sayiatan ing kaelekan. Istahya mongko isin sapa si mayit minhu saking katabahu. Bareng nyata kecubaan nah. Ngak saong guna ngerasane mosok cadet dari remar ya. Tungat orang namimah to. Remar bice banyakan kecubaan nanti bang kebagusan. Ya kebagusan tak kasih penuh kertas. Karo neng seguni. Hari cek banyakan ngenye orang sombong, hasut, zalim, aduh. Remere bingung Pak senyata. Akhirnya burung tak catat. Wis tak nyatet lah. Nyatet kebagusan tok. Sebab malo, sebab todus. Fa yaqulu mongko dawuh sapa malaikat ruman. Malaikat ruman ada debu. Lahu maring si mayit. Ya khati. Wong kang luput. Wong kang luput, khati. Lima krana apa la tastahyi ora isin sapa sira min khaliqika saking zat kang nyiptakaken sira. Haitsu amilta ing dalem sekirane ngelakoni sapa sira ha ing sayyi'a fid dunya ing atase donya. Wa yastahyi wa tastahyilan isin sapa sira wirang sapa sira mini saking ingsun al-ana ing dalem saiki. Lho, maane benda. Orang sebanyak salah nah, jangan malaikat ruman. Benda todus ka angko tapi tak todus sak kebae-baen. Todus da orang tapi tak todus da ke Gusti. Takok etemu orang tapi tak takok etemu Gusti. Waduh, parah rewis, parah rewis. Mun bodo CCTV takok sengicu pola bodo CCTV. Kepangeran aja kalabi CCTV. Tak todus, lebih todus dak CCTV temu orang tebang temu Allah Subhanahu wa taala sagabai orang. Kutuan di sifat todus ni kesekuni bayi Pak. Tak kira bengal ngelakonin dosa. Arapa orang jemak bengal ngelakonin dosa? Sebab tadi todus. Bene tandi takok, mun tandi takok rela sara gelu. Tandi todus Pak. Mun tandi takok rela kebenyaan. Mongko napa ki? Todus ya mongko le paling rendah-rendah nak.
paling rendah-rendah orang minimal mun tak takok je lah todus, kan todusnya cukup lah. Mungkin dia sifat todus tak kira gelem maksiat. Al haya'u 'indar rijali hasanun wa 'indan nisa'i ahsanu. Sifat malu jika dimiliki oleh kaum lelaki itu sangatlah bagus, hasanun wa 'indan nisa'i ahsanu, akan tetapi jika sifat malu tadi itu dimiliki oleh kaum perempuan, ahsanu akan jauh lebih bagus. Orang laki mon todus bagus. Tapi mau orang bine saya todus lebih bagus. Karena orang bine mangken tak dedek todus apa? Surah joget ya den orang. Leder masih cereng nek bine surah joget. Tak todus dah. Hiburan Ustaz setahun sekali ya na joget enten tak gol megol sini kata sampai atek gete. Karo nang tanah ngetok. Di dededededeto meceknya mana-mana ngocak tadi siapa todus Pak bentek latih todus anan ring mungkin nih kah latih todus padahal sifat todus nih kah syarat mutlak masuk surga, syarat mutlak masuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bu idza lam tastahyi mon bandar tandi todus dah ke Allah Subhanahu wa taala, fasna bima syi'ta. Silahkan berbuat apa terserah. Mon benda tak todus dah ke Allah Subhanahu wa taala. Mon benda tandi sifat todus sekali dah ke Gusti Allah, fasna ma syi'ta. Idza lam tastahyi mon benda tandi rasa todus sekuni dah ke Gusti Allah, fasna ma syi'ta. Silahkan berbuat apapun sesukamu. Berbuat apapun silahkan semaumu, tapi jangan lupa bekal belis ingat rasa bekal belisan pakai dengar rasa nepon Allah Subhanahu wa taala. Menurut tadi todus jarang odik reng ngampung ke Gusti Allah kok. Dunya nasira. Allah. Langit sagabe langit sira. Allah. Ngampung yata sabume bume Gusti Allah, ngampung beban langit Gusti. Mak tandi todus bengal maksiat daga sandi Pak. Sampeyan nyampungen orang rila, sing ngampung remon tandi todus sampeyan sengkah. Beri ampungan sepeda motor, pengampung bungko, pengampung kendaraan, beri ampungan tak motor sakalangkong lah tak ada remah. Tandi todus orang sek yen beri wegah kada jeria sengkah. Pegel dok dusto dus sekali. Todus orang nikah dia dan malaikat ben mata todus ke Gusti Allah ben. Padahal syarat mutlak masuk surga harus andi sifat todus, wirang, isin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak sahabat, atuhibbuna an tadkhulunal jannah? Apakah kalian mau masuk surga wahai para sahabat? Faqalu na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, engki ya Rasulullah. Di antara pemberempan syarat banyak, di antaranya wastahyu minallahi haqqal haya. Sing isin marang Gusti Allah haqqal haya kelawan sak temenane isin. Ojo isin ngarepe wong akeh. Ojo isin ketemu wong, isino nek ketemu Gusti Allah. Nek sira berbuat maksiat ono di ngarepe Gusti Allah berarti sampeyan neka meyakini bahwa Gusti Allah ring ngetela ada apa saya perbuat kula panjenengan, berarti ngenyek deka sifat pandangna Gusti Allah. Cek lah tahu Gusti Allah ring ngetela maki ngelakonin maksiat, sampeyan mabuk ya dan guru tak pantas sebab guru ngetela. Sampeyan judi ya dan anak todus tak temu sebab anak ngetela. Lah terus dak remah sampean oneng cek bahwa Gusti Allah re maha ngaonengin tapi ki bengal maksiat ke Gusti Allah kan berarti ngenyek ke Gusti Allah. Mun beda orang ngelakonin maksiat dan beranggapan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya murtad hukum malah karena ngelangaki sifat Gusti Allah. Mun sampean berbuat maksiat berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala nika ngaonengin berarti ngenyek deka pandangna Gusti Allah. Mun beda orang berbuat maksiat andi keyakinan bahwa Allah taala dia tak ngetela
tak tahu, berarti hukuman apa? Murtad, berarti keluar dari Islam. Sebab napa? Sebab ngelangaki sifat alim pengetahuan Gusti Allah. Terus ya ada jalan Pak untuk berbuat maksiat. Ada jalan untuk berbuat maksiat. Tempat kamu masih bisa lopot dari pandang Gusti Allah. Sopo. Ya tas gunung, oneng. Nang dalam tase, oneng. Dalam gua, oneng. Ada tempat se lopot daripada pengawasna Gusti Allah. Ar-Raqib, Gusti Allah. Karena Gusti Allah di sifat Ar-Raqib. Saya selalu mengintai kaulaban panjenengan. Muncan bahasa Jawa nginjen-nginjen, selalu mengetahui, selalu diawasi. Mergana orang ku lebih sampean kudu andi sifat muraqabah. Merasa selalu dipandang oleh Allah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Todus nyata ta mayit kele. Tadi ndik todus keng sayang todus mula mati. Ki odin tadi todus. Ngebereng bine ke beka di sana. Wah, apa tahu. Nutu lagi jek maju. Anak sekolah ri SMA ri aku. Ngaro kelambine tok. Nomorok jalan orang semes ngemes wajah saya goceng. Ke beketisan tak todus punan Pak. Bahkan bangga ngibe kemaksiatan ketisan. Sengaja itu tutuaki ke orang lain, tak todus. Mula orang tadi todus sekali Pak. Wah. Ke pangeran tadi todus, ke guruna tadi todus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu al-haya'u khairun kulluh. Sifat todus ini kebagus esena. Tak Jumatan todus, tak apasa todus. Setia kan aneh gini kan ada ngoden. Tak apasa yang roh embong ini kebiasa. Tak todus pun. Bahkan bangga kocak, wah jok gaya deh ya. Gaul. Gaul cetak aja gaul. Durung terus aki bancong. Bekal beda malaikat sanya memungkar nakir ban bekal pertanyaan aki ku ning kubur nebaan setia ban saya magaya. Tadi todu sekali. Amabuk rang terangan, perzinaan rang terangan Pak. Rang terangan mangken. Mon bilang kirim-ngirim setia nja pokok nemu peteng seguni sikat wis. Kula sama nyocot di lapangan roro beri demar ya polan deyeri benecaan ngetelak tibi kula. Ngetelak tibi kula ki cuma sebatas enggak. Cuma ngebele mon bisa beri penerangan ning lapangan ning kemaletek ning gebe mesum tempat perzinaan. Ki mon pajet-pajeran tak bisa gebe kota santri, tak bisa kening gebe orang usahli ibadah, minimal cek gebe kenana setan. Cek kenang orang-orang sing tak gena. Neser sak bobot alas bila sing ngerosakan bagian jiyah. Pak enggak, wah seneng orang bik tibi ki repot. Kita terjadi apa dak keluarga nah cecel lagi keluarga namun beresek perkosa. Ngamuk dikit monan. Karena bener keluarga ngocak, anu macam-macam alasan. Apa dasar? Suka sama suka. Ada pasal lah. Jelas seneng pada seneng. Lapor ada siapa ban? Dak polisi. Penculikan, enggak kau tak culik engkau noro emas ri engkau. Ada pasal lah. Sila suka sama suka, kumpul kebo. Akabin, mau tak umur peto belas, tak oleh. Kurang menetapi syarat, kurang umur. Ijo laporan ya tina, mulai ngandung laporan lagi, ngebela aja mereka kabin. Sepenting lebih datang ke. Cek repot tapi ini cek repot tah. Nyiri je lah nyaman. Tahu sirian ban? Oh nak mak tolib iku. Aja. Ndak mak tolib lah tahu sada kau mau repot. Ndak rem Pak. Cereng laporan jangan korang umur. Bolan ke umur belas. Nomor berapa lek koran? Teh sedang jadi tolang tua. Tolang tu masuk keneng kakan jela tua, teh keneng tok krotok jela tua. Tolang ngode je senyaman.
Nentek tuan. Selake tua, sebine tua. Anan loyo. Nang pada tuan lah korang pati ngaret. Baya gofur nih kebilan si ada bu. Ya gofur bugul nih kah. Lek rapi ojo tuwek-tuwek. Ojo ndukuri 30. Sing wedok ojo tuwek-tuwek. Dadi Superman ku cek banter melayuni jeneka. Dadi ini anak iku semangat. Dadi ini anak iku tegas. Kula tepak nyupir nih kebilan. Baya gofur bugul ada bu jeneka. Nggih. Lek ketuweken umur 40 kati rabi. Yo luyu dadi ini anak. Wong gawe ini luyu. Tak pati semangat. Jeneka. Mun secara medis sing sineka Pak, secara kedokteran. Wah, bos-bos colok. Ah, dadi aja apa pasti repot yang ngabine jepolan. Cek cermet ta kula. Montano yoko. Derem jere ngakabine sayoko. Tak edep kula. Zaman apa ya? Saya suka sama suka, tak apa-apa aja. Ada masalah boleh. Sekepul kebu aja lah, selingkuh aja. Yang suka sama suka. La ilaha illallah. Pon. Bareng pun nyata tak kebagusane ketodus ngocan. Nah, dadi kudu andik todus. Anak nih kudu belajar todus sing ji. Baik anak laki atau anak bini, khusus anak bini. Walaupun ki kene abang kang, siapa ki abang kang, todus. Siapa abang kang? Seneka. Dia anak laki. Main-mainan keme syuting bi bapak nih rekam. Kebe status cek gendengongku. Cek main namun bareng si kudu wajib tutup neka. Ya. Sekira anak nih kan di sifat todus boleh ki kene. Dadi todus, mulai todus. Saya mun todus Pak. Yang kita todus sak berbuat maksiat pada akhir. Pon. Todus jan. Fayarfa'u mongko ngangkat sapa al malaku malaikat. Ngangkat amudan ing pukulan yakni palu. Ini mohon makna tibi amudne kan ki semacam cagek. Fayadribuhu mongko mukul sapa malaikat hu ing mayit. Cereng laro arah alasan todus ke malaikat ngalak kol tokol malaikat. Yang kaya tenareto apa? Todus. Ngocak boleh. Ya keng tak ada ya artinya. Ya keng anu penjelasan dia lah. Kan tak kasih tokol. Karo fayarfa'u mongko ngangkat sapa si malaikat ngangkat amudan ing palu ing pemukul niku wau yang kak bi malaikat yang kak to fayadribuhu etokol kasih etokol fayadribuhu yang kak etokol bamak todus ban catet kok fayaqulu moko ngucap sapa abdu kaula irfa king irfa ngangkat to panjenengan ani saking kula hatta aktuba sing go nyatet kula ha ing sayyi'ah. Kiki catat malaikat kiki pon angka tokolan nih pon ambu pon catat ke bibi gula fayak tubuh mongko nyatet sopo si abad fiha ing dalam kit'ah niku wau napa tugelane kain kafan nyatet jami'ah hasanatihi ing sekabehane kaapiane pira-pira kaapiane si abad wa sayiatihi lan pira-pira kaelene abad. Catat kapi ya khote panggil ya khote. Siapa sih setan di kelopotan nih? Odi ning dunya nih. Siapa setan di kelopotan? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Manusia nikah andi sifat yang kita nikah khatta'un bene khata'un. Nek khata'un khata'ah maknane luput salah. Ya khati wong kang luput. Khoto'ah maknane luput nek ana tasdite khoto'un tadullu ala takthir. Khoto'ah ngetok nek khoto'ah ngetok terus fa'ala agawe nek fa'ala agawe terus tadullu ala takthir. Khoto'un manos sare banyak salan Pak benih karo khoto'un tapi khoto'un mergena nafsone ketak bambu sing ngajak dia bareng sejuba innan nafsa la ammaratun benih amaro pada maknanya amaro nyoro tapi mon amaro nyoro terus tak buambu paham ya
Manusia khata'un banyak salahna. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang paling banyak salahna orang yang gelem tobat. Orang yang dadi kekasih Gusti Allah, orang yang kecintaan bi Gusti Allah bener orang yang tandik dosa, Pak. Mon model kulit sampean repot setandik dosa. Bahkan tak mungkin karena benih Nabi. Mon teroteti orang yang kecintaan bi Gusti Allah, pebanyak tobat. Atta ibu Habibullah, orang yang tobat kekasih Gusti Allah. Saya tandik kecubaan gula. Keng tek pakaton bi Gusti Allah. Cek saking pakaton nah, sampean tak kergelem apa bolong kanja. Kula kita oning kesampian niki kula ki sampean nek ngaji. Ketengal salat, tak oning dek kecubaan sampean. Keng kuku ning akhirat soro catat kabeh, Pak. Ben buku catatan amal nika kuku saterus nika diabadikan oleh malaikat nika. Tak bakal rosak. Sekuni bercatat, oh ning malaikat, apa perlu nih catat? Pola tak tahu, enten. Lit taubih, supaya sampean semakin todus. Cek saking Gusti Allah ini kata di malaikat tukang nyatet rokib ati tahu sama guna Pak oning. King untuk supaya lebih metodus ke kulibi sampean. Area jemah, area bektona, area arena tanggal, tahun tempat ada selopot pagi. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Debun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini kena nerima buku catatan amal lah. Mali hadzal kitab apa ya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Apa saya catat berdekapi, apa saya amal lagi saya lakonin bagus ben coba hadira berdekapi. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ben Allah Subhanahu wa taala wajadu ma amilu hadira. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ben Gusti Allah tak bakal ngane ngajah dek satu orang pun tak mungkin bila ngelakonin kebagusan engke kalak tibi ngelakonin kecubaan balasnya juga nih kalak tibi. Mari nikah dah remah lanjut kinangan nikah terus dah ceking kian mulai awal ya kerotok ban. Catat situ aja ponan bi malaikat. Nika turun mungkar nakir nika Pak. Nika cuma permulaan nika muqaddi mana nika. Cakko caen ya khoti he orang sebanyak salah nah. Bener mak tak todus ke Gusti Allah sakabe ben mak todus ke engkau bener kok makhluk ke Gusti Allah can malaikat. Wah letak nemu ramponan akhirnya catat kapi kebagusan demi kebagusan catat kecubaan demi kecubaan kapi catat. Bareng pun mari catat. Tsumma ya'muruhu perintah bi malaikat apa saya perintah laku insyaallah. Nah nikah adalah keadaan setejen mayit nikah. Bekale masukin bi malaikat sekak di mayat la wajana kala wajhuhu yatala'la ukasyams wajana teraan engak matahari engak sinar matahari ismuhu ruman nyaman malaikat ruman. Nikah sebelum malaikat mungkar nakir atanya ada orang nikah maka malaikat nikah litamrin untuk ngelemesaki ada orang nikah sekecaki pada babak kedua tentunya ronde kedua lebih payah lah lebih menguras tenaga lebih kudu lebih ngestete. Nah mau nikah sana harus diakhiri berarti mulai monyetnya the end berarti mana termuka titik masih manfaatnya. Jadi ada kecubaan dan kebagusan dan kecubaan saya lakonin kula panjenengan kecuali aku pasti pada buku catatan amal. Saya rasa nyatet kule sampean tibi aku saya nyatet ben rokib atit ini lebih jelas boleh bonan. Ben aku buku catatan amal nikah beki ning dina kiamat dining Allah Subhanahu wa taala ning kuburan suruh catat tibi. Keng catatan nikah
tak mampu kalau dengan nolak aku ada saya tak catat apa ada kerikil sebagai pulpen, copa sebagai mangsen, potongan dari kain kafan ini sebagai kertas. Menter kulit sampean selamat, amin. Menter mau kepujar dari pengajian neka, jadi yakin orang-orang si andi sifat maloh, sifat todus, amin. Todus yang berbuat maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'muruhu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara adh-dhakirun wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا. الله يا أهلنا وقراباتنا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا الله كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء صحبي مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن عصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فهذه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام محمد القادي وأوصل مفرم ثم إلى الحبيب جعفر بن الشيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب علي بن السقاف والحبيب هادي بن بكر بن سالم ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب صالح صاحب التنقل ثم إلى روح الحبيب هادي بن ثم إلى الحبيب محمد الهدار بن وأصول مفرم ثم إلى روح الحبيب ثم إلى حبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي وأصول مفرم ثم إلى روح صاحب هذا ثم إلى رجاس مسلم زوجته هاشم رافي وزوجته الجد عبد زوجته